Pembadahlah cara nabak drone. Assalamualaikum ya Waalaikumsalam. Pertanyaan lu ngabia kiban cara urang jamun gui badat ke Allah. Tegolomna Nabi Muhammad. Sedangkan perintah guyo sama yang pertama bak Nabi Muhammad. Yang limang wadai yang lagi gedanya watungku yang bak Nabi Muhammad. Tapi segolom truk Nabi Muhammad sembahyang ka wajib. Saboh Nabi tidro Nabi nejuk li Allah saboh wadai. Lagi Nabi Musa nyan iganyan na uro tiba Nabi Musa uro lagi menyebab gedanya uro Jumat. Nabi Musa uro Sabtu. Nabi Isa na uro dro ge urangnya awak umat Nasrani uro Minggu. Itanya uro Jumat. Nyan le urang nyan na aturan Allah Taala ba uro Minggu hanjit tebih ge yo ibadat. Na aturan awai-awai tegolomnya. Abia menyatanya hai taja udaya ahli. Man urang syik tanya ke Pak Tha tanya but taja lo udaya. Kibannya abia hai ja ju. Nyang kat tanya maklum engkong-kon buat. Na nak mian idayang abia long hai ku ja le udaya tapi mangan iya ku guyu aja tapi kibang ku begot nyai long hai ku ja le hai ane mutua menyemangan iya kata guyu aja udaya mentang ke kirimpeng ja ane mutua ya buat wajib mentamah berat wajib le guyu lima guyu layah telop susah ku long abia truk daya hai ku deng li kapu tenang mak ngan iya ane mutua ke bahagia le Allah dunia akhirat urang petenang mak petenang ya insyaallah gepu mulia li Allah baik di dunia dan di akhirat. Taba susah nyantiat insyaallah tingah watai karayu kata kemuliaannya ada jeut bumaya telop nyan ban kira-kira watai ka berhasil gedanyo geberi li Allah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajmain wa kafatil anbiya wal mursalin wa syuhada'i wa sholihin wa alihi wa sahbihi ajmain wa ila arwahi abaina wa muhatina wa li ajdadina wa li masyayikhina wa syukhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi lahum ajmain alaihim al-fatihah wa rahmatullahi wa billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Jumlah infak